Servizz ġdid ta' Katamaran bejn Malta u Sqallija permezz tal-kumpanija Ragusa Xpress beda jopera b'mod regolari fl-aħħar jiem. Bil-vjaġġ inawgurali li jinkorpora inizjattiva speċjali mmirata lejn tfal u familji li qed jaffaċċjaw sfidi fil-ħajja. L-attività kienet organizzata minn negozjantu filantropu Paul Gawci b'kollaborazzjoni mal-Malta Trust Foundation immexxija mill-President Emeritu Marie-Louise preka. Il-Ragusa Xpress se jkun qed jopera kull nhar terba' l-ġimgħa s-sibt u l-ħadd mill-Valletta Waterfront. Dawk involuti kellhom ix-xorti li jivvjaġġaw l-ewwel nies permezz tal-Katamaran San Giorgio fil-vjaġġ lejn Marina di Ragusa li se jkun il-port fejn jitrakka l-Katamaran tar-Ragusa Xpress. Dawn qattaw il-jum iduru għal pit-toroq storiċi ta' Ragusa ibla waqt li kielu u rrilassaw fuq il-bajja u l-promenade tal-Marina di Ragusa. Il-President Emeritu preka faħret l-inizjattiva u qalet li din kienet inizjattiva b'ġest sabiħ li ġabet ferħ dinjità u sens ta' appartenza li tfal u l-familji li spiss jaffaċċjaw ċirkostanzi diffiċli.